Дойду дүнен 2019 сылтан бұрыстығының қысағалан 2010 сылға дере көддірі етнері сетеме сайынлары ден. Федеральный программа оңығылын үлі барар. Бүкіндерге горыны ұлығын олықтақтыры саңа үрді қачысы олақ каналлары толыры көрер болдылар. Біржігесте қолақ сайдытын қамытынан ДВВ Т2 стандартақ станцияны бері екереген егер тұтан түміктәтілер. Морозы сказываются и на все работы. В общем, тяжелые условия, но ничего, стараемся. Даже вот такие морозы, буквально за 3 недели поставили этот объект, запустили тестовое вещание. Оттон бүгін ұлыз бесінелеген олықтақтырын өрілергер 10 федеральный канал көстір болла. Уростан биге антеннанан кірін олып онна қылыбыр түйе деген 5 әрі каналы көрер. Бірін бейел бір каналы көрек тақпет, онан бұл олық сәждейтін бейік сүрін көстейті. Цифровое телевидение, оно лучше в первую очередь в том, что не будет помех, ряби и каких-то дождиков. Для подключения к цифровому телевидению необходим телевизор, который поддерживает формат 9 бита 2. Если телевизор более старый, до 2013 года получается, то нужна будет приставка. Специальная приставка продается во всех магазинах цифровой техники. Салгы bu hayısıgan nekiden sayдар solların tula ken kapsiti yıtılınna. Bulamıt büyütünen bu keller hıltan ala manna bir diyeste kaderi aptağla könleliğini tutarı bölümüne hecabıt. Ol birigin iti ülete tarihine baratora. Hagavanna diyekka. Ehilgi 2016 sılga üsü Oktyabrskaya mağanı Malta'nın ehlikterger üle barara bulannanar. Күнне Спиридонова, Егор Тимофеев, Саха телевидениятан Горнай.